Ka PA Sangma Foundation rengkat ka Student Christian Movement of India kala penlong ya ka Career Guidance Program Hanoden Ribhoi College Umden hakan Rhetoric Yayong Arjar Phulai batlawan ban Aijing Hikai da Dr. CR Lingdo Assistant Professor Synod College Shillong, Dr. AW Rani Assistant Professor Synod College Ubadiru Associate Member PA Sangma Foundation uba HB Lingdo District Statistical Officer Nongpo kumki Resource Person ka Principal jongkane ka College ki khena jongkane ka College bat ki school ba pher ki Resource Person hakane ka sngi ki la Aijing Hikai ru ya ki khena bakin jid ya ka no ka line ka baki ki kwa ban pentbit ha ki jingpule jongki bat kumjuru ya ka bakin nang ban penkre ya ki exam ba pher khamtam ha ki competitive exam ki badon hapo jongka jela bat hakari India hi barok kawai. Student Movement of India, kadai ko way ko movement, kabay try hapadang gini na student ko mapi. Ke lang adi I program secretary dari pek dari ka mentang ada yang Meghalaya region, naman lapia ina dan habajong ka region, minsyo di dan betang maway ka region po na east. Dahil tayo mentang pade nila adibay nila dan habajong region hapadang dari Meghalaya, Nagaland, nang taga Mizoram. Ti nga way ngalong idengari nga staff jong ni ka SCMI yang na try ka SCMI ng tala sa sinam. Ti hapadeng ngani ka jintan jong ka SCMI kadan shibot ke bala banyarap IP students kampam ki bade ki graduate ko mo. Tingi don hangni kini degree mam tingi don hangni isa FPs ru iban isa IP bijing hikai ide way na ki senior friends bari baga SCM laton disebut di kisna maka shilong unit la kamtan maka experience mo paisa nang di isa lingdo I sa hamlet lingdo ibade I staff advisor mental jong ka SCMI nong po unit hiru iladan ka experience maka SCMI te kajinong jong ka SCMI kalong kaway kala kabatpli yapi ki kana puli te kare kaway kala I kana puli. Kadang ka SCMI, Student Christian Movement of India, kadang ka organization, kadang ka Christian organization, kadang ka movement ka movement man. Nangta kami kadang ka kalaseng niya kami pasidang bahana do po John Amnon. Then nangta pada kadang ka international organization. Kami tang po India, balik yung SCMI, Student Christian Movement of India, kamot kadang tang India mo, uay di India nila abandon. Jong ka Germany, idon jong Indonesia, kadon jong Japan, idon jong keleng jong ni ka perthai idon nya kanimo. Tekala ada ka international organization, bala affiliate ka World Christian Federation. Tiki kam ki bangi nile hamne kalong ba ni conduct kini dijat programs. Ni wan ai teacher jing hikai kini career guidance. Natangi ai seminar, workshop, nile pen hikai nile pen ai kini jing hikai ba pun Shaki College. Nang tapat dia hati yung nilruhin idon programs. Nila banle kinu ki programs ki penong active UP kum leadership training. Dek nang ta pade kum no ban kran hareng, kum no ban bakin long leader nang ta kum no fin yang hati stage, fin kran ya haga stage. Wabun sen nangi benak puli ni dan to fearing of stage day. Na yek stage long no ngitir. Dek what representative fashion ni ngitir na UM dia ni SCM ni don yang berpensiun kita rumah kami pilih don berpensiun kami lancan kami pendap ini kita tang student mensua kehendak mentah kinsanya syok bagi bagi yang syakmat ban ada lu speech te bon ki larung shani ka SM yoshibon ki dikai jadi judon ki workshop ki bangi penlong hakika mi dan kita penlong laisni ini syek hot ki member te komentar ni ka college ke jong fibu nila an form ke unit kawan fila ban join ni ka SM long bindor ban form unit te nak tu fila ban kit kam te kalau tu nak tu ka aji hikai ki komno kit kam pinlong president long secretary kawan ada tempat batkam hulu limbah SM ki batun kam ibarat nah hadirin pada kalau experience ni kahikai kamul yapi pade kai daship yapi kamul yapi pade lasha hadia squeeze ki filong shlun kawai kadai kata kalau ben uplift student bakin long shlun ma kawai kadai kata te mi justo tena bengin inform de college mi justo na nama balai ba shwa ka pipin mi na ka college ikwa ba findan ka ka ba finland balai ki sa bukong ka guidance show siya ingat jingin ko yung pipin like ada nang ni day
jing kai ko nya kita kan de ko mo kajing nak kan de SM student Christian movement na sa to ba student Christian mo mo just ko bakla ang tagi kena Kristen kin John kami ke Christian student mo kada student Christian movement kabamot kada kajing kai lingba ki jing Kristen mo de kajing kai lingba ki ba kajing kai jo Jisu then noi pada kila kinu ruban John siapa tak kami kita sipon ti Hindu ti Muslim di John ke SCM mangtani ay ki free dia kena kata ngam offer de baro nrei kidon kina kibayo ka free coaching class kata kun hangin kidon gini banana ko ni ay free coaching class kalong ko me computer ba English ma de ko manong ko ri don sipong mate pikilet kiyo kata free coaching class de kun kita gini advantage kiba ngingila ban ayapi di lam kata ka mo ihaban long member kan kementan ngidon ka unit hanong ko ngidon unit asilong ngidon unit abharambong ngidon hapo UCC ngidon HRTC ngidon sa amlaram kala long spread din kanika SCM ngili ko Meghalaya jini ngi ho pa de ding ba ini ji kusai pa de ding ba ini kami ba ngile kumot firu finlan findan ni kata courage ka finjoin ka SCM nila ban form ro ikon unit la de preschool jupi iski allow isha nila ban form ko unit ro college ki jongpi ma ke jata kita hi kijing pichay la da fis ngo bakadang don kam shu ifi nila ban khot ni bangin ai orientation class ka bakhan biang te ngin sala ban le ya kata ka badon kam ke te implementai shilong tan ni jing pichay ibatak handet ma te kabening kong em kapapi kum ki kena pi sedang banyak ke career path ke JPM kadai ha kapor papi shong ha class 10 when you pass out from your class 10 you encounter one crossroads pi kendo koi kala lepas class 10 kaita crossroads ha ka jingan ti jompi pi ka ban you will be in 11 you will be in 11 tambah 11 bun de ki HA arts don science don commerce don vocational don ter ki don kata diga crossroads pila poi class 10 pi pass class 10 pi poi class 11 ban join ni kitu ki stream apa class 10 na class 10 sa class 11 pi ban perkat dem dai na you have to think I should go that way dem dai ne pi sia buat perlok ne ha pi sia buat perlok ne perlok jangan dai arts lej lang sense lej lang class 12 itu ki crossroads ki ba pi ban jir na bila ajir pile ka graduation ka jongfi BA BCom BSc ka pile ani tentang BA ya da bila ada BA fi haplay ayo another crossroads ding na ngan like master degree ne ngan apply kam no that master degree lu another crossroads ngan puli biang ne ngan wat kam no ding dai kini ki crossroads ka jingjungi haba ki crossroads ka jia di jingjungi kabangi kot kata career path. Career path is a journey that one undertook, okay, to understand the purpose of our life. Mentang ang bataifi. Kumno banyo yang career ke belong successful but ke belong well satisfied. First point kedai self evaluation. Self evaluation kedai ke point ke beningkon. To Singap sini ha. Nda fila ada graduate, just think ma fila ada graduation mental ni fila ada degree, fila ada master degree. Pikwa emban apply kam. Pikwa emban yo keno ke kam. Kebening kong pihak le lo, pihak ban self evaluate yana dedem dai ne. Ka ai ka jing smooth nak ka jonga, ka ai ka jing kwa ka jonga, ka ai ka jing terang ka jonga. Dai dai. Passion, interest, all these fall under self-evaluation. Pihak ban evaluate yana day, hak ban pet yana day, ki strength, ki weakness, ki jongfi. Kita ki day self-evaluation. Ngala nemla ne. Kam day kumta. Menta day, pikwa for example day, pikwa ban talk competitive exam jongka union civil service, let's say, or state civil service. Pihak ban pet yana ka capacity la jong, pila nemla ne ban talk to exam. Denim dai. Ka strength ka jongfi, ka jingklan ka jongfi, weakness ka jingtelat ka jongfi, pihak ban study gitu, pihak ban evaluate yala de pila namla. Lada pihak ban ya ka kumwe pa. Okay.
Hadin chung tu em pihak banpet tu kita bikot you have to explore it. You have to explore job roles ke ba match bat ke personality ke job fi. Nga em itu ifi kakak ban thok ni exam MPS IPS ni belak dan ki ong ba idon iwe nak maklangai di ila song that na ka kampulit di IGP ba mar banyang ba hamil mar banyang di national jungi hi teng la song mat i yang film long Pas BA for Science na nehu yo san Fomax ini pas BA for Science na po Nagaland University yo kapel iwe na po pendeteri yo kendai po utam yo kendai po. Teka ni kerkom amat di university kasong halala kerkom. Kung ka nehu jong isar ila tip bakalong stingy na kapna ma. Kini ka nehu belum bagi kapna. Ni kita tidak kapna pelontang ya isar na kelas pun dia. Ni subjek kalau gini ni yo anak ni yo remak utai yo pedeng mak nyale semua ke entrance. Hapo nehu, kile entrance hapo nehu, ukena apa pas nehu, udu uyo brio banaba. Kena lokal le jong ke bay apply ke pas na po Northern Ribhoy na po Ribhoy College, kipan na Palawan ke pas na Sidot na Senyadmon, bay apply po nehu, mio wan kena po leceri, wan kena Nanggalan, wan kena Sikim yo ka max he, uyo udu. Ujung ni lela ai kawiti si ho maxu dangdu. Tidak kita tahu, nak yang tu jadi cuma orang ba, kini ke sistem kini ben leno, a new one has to be set in place, and therefore all of them will be given the level playing field. Kini banyak, le ekajo ke entrance test, yo ispa na aspa akataka BE BSc we don't mind, terbalong kini ben ya lebih ke entrance. Mereka merit increase and stupid. That is the reason why. Okay. Nang tahun bahasa kena ke entrance, kan kau ke entrance bila pun apply bun ki subjek, harus beri tu ki subjek maksimum. Anali, live dong pas BA for Science, live kita MA for Science, bila pun lagi itu interdisciplinary, multidisciplinary, applicability, now you have to go through the entrance. Okay, dan bila pun op ki bun ba university dari India. Memang mentah, baru di Central Universities, kilom duty bound berimplement university, including our university. Okay. Ya ke UG, mentah balik BA sedang lain. Tapi in the coming years, it's just a matter of time, but it will be in place. Kaya iskem malak juga dengan tinggal UG. Mak. Kemudian suai detail lihat di history. CUT kawan nanti ni sistem arajar aku pada first time. Henry kenapa jika CUCET ba kalau ada nado arajar sikau. Dekat CUCET kadang ni CUT kepada lah modify nota. Kalau Allah implement mencuaru, tambah kalau company kami ki kalau optional. Mereka kalau ngata nak kalian juga UGC, lembaga juga MBA, all universities are digital. I mean they have to implement. Even kini ki UG colleges mentaruh kumhasil college ujung isarigan, di head of department itu yasim lembaga juga di UGC. Kami for a minute. Mah. College.